Shibit damit unpen kalai no sip ki prateli ki tim bala qualify ke quarter final jong Copa del Rey. Hato ke Barcelona kan yora biang kene ke trofi jong Copa del Rey. Ngai ko boleh pipa ro ke besu tanatan page kene ke channel sebaban share like subscribe baca hajar kumjo ke Copa del Rey ka dai ke jingle kai jong ka knockout bala pen lekai ke Spain. Bala pen lekai lang klub ke bopat yorung ke La Liga. Kumtai ke trofi jong Copa del Rey hauneus nem baladep layora daga Barcelona daga bapen lim ke Real Madrid dalai la gol Andre ke Real Madrid taus nem kelim no hal klub Albacete haka raw 16 kene klub bedang lekai tangah ke second division haka di Spain bat menta tongine final sekita ki prateli ki tim ki balayorung ke quarter final jong Copa del Rey taus nem bati kini tim unpen lekai tanghau benai Februari haka lai tarik bat haka santrik bat kita ki klub kidai ke Albacete Real Society Real Cal Alaves kini tim bedang lekai haka second division pergi klub beliau lekai La Liga kidai ke Athletic Bilbao Atletico Madrid Valencia bat ke Barcelona ke Badeiru ke ladu house nem baladep kumta kini ki prateli ki tim kin sawil dro shibid dan mit haka pornya baja patung saya pej ika Barcelona bat no kan saya kendu hak quarter final nomor house nem baladep ke Barcelona ke yora alut ik trofi bala penlekai haka Spain kum ke La Liga Copa del Rey Spanish Super Cup batong saya pej sam taus nem arjaraf bro la kadang la em kum house nem arjaraf san parlok sa komen la da episode tenat pat episode tenat kum ju ngi kendu away pat ke video kulai shibun